Baš hvala. Ti si baš lijep. Ja. Ja. Ja idem kući. Znaš šta? Molim. Moja mama mi je rekla da će ponijeti nekog mačka i da stavimo u gepe. Mačka u gepe. Da! Odavde ćete ili ćete iz Bihaća dovesti mačke? Bihaće dovesti mačka. Hvala vama, jao. A? Hajde. Sjećam se kad smo mu kosu davali, jel tako? Ko ti je baba? A je bila zubih šljiva? Je li odnijela? A je li ostavila šta? Zahvalite koji su pripremili naše učenje. Bravo.